ndabasuhuje mu izina rya Yesu I Kristo. greet you in the name of Jesus Christ. Ndabifuriza umugisha w'Imana. I wish you blessings from God. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. I welcome you in the word of God. Pastor Ntwarane Anastase, mushumba w'itorero rya Assemblée de Dieu Nyakarambi mu gihugu cy'u Rwanda. It's Pastor Ntwarane Anastase, the pastor of Assemblies of God, Nyakarambi Parish in Rwanda, precisely in Africa. Tubahaye ikaze rero mu ijambo We ry'Imana. welcome in the word of God. Reka dusenge Imana, Let us pray dusangire ijambo ry'Imana. and share the word of God. Mana ishobora byose, Almighty God, umugisha abana bawe. bless your children Toranije whom you've selected kugira ngo bumve ijambo ryawe. to hear your word. Kora ku mitima yabo. Touch their hearts, Kora ku bugingo bwabo. touch their souls, Zamura ubugingo bwabo. uplift their souls, Bateze imbere uplift them kubw'ijambo ryawe. through your word, Biciye mu ijambo through ryawe. your word, Bahinduke. so that they may be changed. Bakire imbaraga. They receive power, Bakire gukira. they receive healing Mu izina rya in Yesu. the name of Jesus. Amen. Amen. Rero tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. So we are coming in the name of Jesus. Tugiye gukomeza kuganira ku kwizera. We are going to keep talking about faith, Kwizera kubeshaho. living faith. Tumaze igihe tuvuga ku kwizera We have spent a lot of time talking about faith kuko turifuza kuzamura ubugingo bwanyu. because we want to uplift your souls. Kuko uburyo ubaho Because the way you live, bigenwa n'uburyo wizeye. it is denominated by the faith. Ese ubaho ute? So, how you live, Ubwo wizera ute? it shows how your faith is. Ese ibintu ubibona ute? How you see things, Ubwo wizera ute? it also shows how your faith is. Ese ibintu byumva ute? How you understand Ubwo wizera ute? comes from your faith. Ese ugenda ute? How you walk, Ese wizera ute? how it shows how your faith Ni is. ukuvuga ngo uburyo tubaho ni umusaruro wo kwizera kwacu. That means the way we live, it comes from our faith. Rero kwizera tuvuga ni ukwizera gutuma tubaho. So the faith that we are saying, it's the living faith. Ni ukwizera kuduha ubuzima. It's faith that brings life. Ni ukwizera kugena uko dukora. It's faith that shows how we do things. Rero bivuze ngo niba ndimo nzamura kwizera kwanyu, ubwo ndifuza kuzamura ubuzima bwanyu. That means if I'm uplifting your faith, I'm also uplifting your lives. Kuko uko uzagenda utera imbere mu kwizera, ni nako uzatera imbere no mu bindi, kuko kwizera kugena kubaho. The way you become mature, the way your faith grows, it also highlights how you will grow in other parts of your life. Niyo mpamvu tubashishikariza gukunda kwizera That's why we command you to love faith no gukura mu kwizera. and to grow in faith. Kwizera kwanyu gutera imbere, May your faith be grown, ubwo n'ubuzima buzatera so imbere. that also your life will be grown. Byaba ari ikibazo urimo ushaka gutera imbere mu buzima, udashaka gutera imbere mu kwizera. It can be a problem if you want to prosper in life while you don't want your faith to grow. Nakugira inama ko wabanza guteza imbere kwizera kwawe, kwizera kwawe kwateye imbere ugateza imbere imibereho yawe. I can suggest you to first develop your faith so that you can achieve prosperity in your life. Iyo niryo terambere ryuzuye. That's the real prosperity. Kuko twebwe iyo tuvuga umuntu, But if we say a human, tuvuga umuntu mu buryo bwuzuye. we say a human in full way. Tuvuga umuntu ufite umwuka. We say a human with spirit, Tuvuga umuntu ufite ubugingo. a human with soul, Ubugingo burimo ibitekerezo, ubushake, ubwenge, amahitamo, amarangamutima. soul that has emotions, will, mind, and so on. Kandi tuvuga umuntu tukavuga n'igice cy'umubiri. Also, when we say a human, we talk about the part of the body. Abantu benshi rero bandi bigisha ku iterambere bibanda kuri iki gice cy'umubiri gusa. So many people who talked about the development, their concern is only on the body. Cyangwa se bakigiraho imbere bakavuga n'iki gice cy'ubugingo. Or if they try, they touch also on the soul part. Ariko uyu muntu wateye imbere mu mubiri gusa, agatera imbere mu bugingo gusa, ntatera imbere mu mwuka, bino bice byose bigira ikibazo. But someone who grow his body and grow his soul without concern on the spirit, other parts also have a problem. Niyo mpamvu rero turimo tuvuga kwizera kubeshaho. Ni ukuvuga ngo ni ukwizera kubeshaho uyu muntu
ku bice byose. That's why we are talking about living faith. It's faith that bring all those parts to health. Kuko kwizera kuzateza imbere ubushake, ibitekerezo, ubwenge, amahitamo n'amarangamutima. Because faith will also help your will, your emotions, your mind to grow. Niyo mpamvu iyo wamaze gutera imbere mu kwizera, icyo gihe bituma ubuzima bwawe bubaho neza. That's why when your faith have grown, you will have a better life. Niyo mpamvu uyu muntu wateye imbere mu kwizera kwe, that's why someone whom faith has grown, ufite umwuka, ufite ubuzima wateye imbere harimo kwizera, who has a regrown spirit, hazasohokamo izi mbuto 9 z'umwuka. It will generate 9 fruits of the spirit. Kandi izi mbuto n'ubundi zigaragara muri ibi bice bindi, umubiri n'ubugingo. And those are fruits of the spirit. Also, you can find them in the soul and the body. Ariko nutera imbere gusa mu mubiri no mu bugingo, hano hadateye imbere biragoye kuzabona bino bintu. But also, if you grow in the body and the soul without growing the spirit also, it will be hard to find those 9 fruits. Biragoye kuzabona urukundo rwuzuye. It will be hard to find the real love, ibyishimo, joy, peace, no kwihangana, and patience. biragoye kubona ubugwaneza. It's hard to find goodness n'ingeso nziza, and even gladness. biragoye kubona kugira neza. It will be hard to find to be good to people. Gukiranuka no kwirinda. Righteousness and self-control. Ibi ni ibintu bitezwa imbere n'uko umuntu afite umwuka uteye imbere. Those things are developed by the matured spirit. Ni ibintu bigaragaza umuntu wateye imbere mu kwizera kwe kubeshaho. It shows someone who has grown through the living faith. Ibyo wakora byose rero gutera imbere, watera imbere igihe ukennye gutera imbere mu mwuka, nta terambere uba ufite ryuzuye. Whatever prosperity you can achieve without having a grown spirit, you have no prosperity. Rero niyo mpamvu tubifuza gutera imbere mu kwizera. That's why we wish you to grow in faith. Uku kwizera kwa kane, kwizera kubeshaho, this fourth faith of which is called living faith, ari ibintu bitanu by'ingenzi biranga uko kwizera. There are 5 main things that highlight that faith. Reka gusa tumaze dusoma umurongo wa 39 w'igice cya 10 cy'Abaheburayo. Let us read in Hebrews chapter 9. Aravuga ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. In Hebrews chapter 9, umurongo wa 39 igice cya 10:39. Hebrews chapter 10 igice cya 10:39 aravuga ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. It says, but our way is not that of those who draw back to eternal misery and are utterly destroyed, but we are of those who believe and by faith preserve the soul. Dufite kwizera kugira ngo ko kwizera kuzakiza ubugingo bwacu. We have the faith that shall protect our soul. Muri twe harimo kwizera, dufite kwizera indani muri twe. We have the faith inside us. Kugira ngo ko kwizera kuzakiza ubugingo bwacu. So that faith will protect our soul. Kuko iyo ufite zino mbuto ziragukiza. But if you have those 9 fruits, it will protect you. Wakiyahura ufite amahoro. You can't commit suicide when you have peace. Ntabwo wakiyahura ufite kwihangana. You can't commit suicide when you have passion. Rero dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. We have the faith so that it will protect our body. Hari ibintu bitanu rero ngiye kubabwira bigaragaza bari muri kwizera kwa gatanu. There are 5 main things that show people who have living faith. Icyambere aba bantu bagendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. The first one is that those people who have living faith, they walk through the word of God. Ni ukuvuga ngo umwuka uba wuzuye ijambo ry'Imana no muri ubu bugingo. Their spirit and their soul and their body, it is full of the word of God. Icya kabiri aba bantu barangwa n'ubusabane bwabo n'Imana. The second main thing, those people who have a living faith, they have fellowship with God. Bagirana ubusabane n'Imana. They always have fellowship with God. Umwuka wabo usabana n'Imana. Their spirit fellowship with God. Ubundi buri kintu cyose hano kigira icyo gisabana nacyo. So those are 3 main parts of the human body
Of human, it has fellowship with another thing. iyo utabaye maso umubiri usabana n'isi. If you are not aware, your body can have fellowship with the word, word, kuko n'ubundi wavuye mu isi. because it comes from the word. Ubugingo nabwo iyo butabaye maso busabana na Satani. Also, if you are not aware, your soul can have fellowship with Satan. Imitekerereze yawe igasabana n'umubi. Your mind have fellowship with the devil. Ariko dufite ijambo rya Kristo mu bugingo bwacu. But we have the word of God in our spirit. Riganza ubugingo It controls the soul kandi rikaganza and also umubiri. control the body. Ubwo busabane nabwo buganza uyu muntu And wese. also that fellowship control the whole human body. Icya gatatu cy'ingenzi, The third main thing, aba bantu barangwa no kumenya Imana. the living faith also, it shows by knowing God. Kuko rya jambo ry'Imana bwa busabane bibaha intambwe yo kwaguka mu kumenya Imana. Their fellowship, their word of God, it helps them to expand their mind. Basobanukirwa Imana yabo. They really understand their God. Icya kane cy'ingenzi, The fourth main thing, aba bantu barangwa no guhishurirwa. those people who have living faith, they have revelation. Barangwa no guhishurirwa. They are shown by revelation. Pawulo yasengeye Abefeso mu gice cya mbere 17-18 aravanga amaso y'imitima yanyu ahweze. Paul prayed for Ephesians in chapter 1 and said, may your eyes be glorified, may your eyes be God revelation. Ni ukuvuga ngo yavuga ngo uyu mutima uyu mwuka ubone buno bugingo buhweze. He was saying that may your spirit get revelation, may your soul get revelation. Kugira ngo ibitekerezo biri mu bugingo bibashe kubona. So that the mind in the soul may get revelation. Rero abantu bafite kwizera kubeshaho baba bafite amaso abona. So people who have living faith, their eyes are open. Ni ukuvuga ngo amaso y'abareba ibiri imbere. Their eyes look on what is before. Ntabwo bareba ibibazengurutse. They don't only look for what is around. Barenza amaso ibibazengurutse. They go beyond their surroundings. Barenza amaso ijoro ryabo. They go beyond their nights. Bareba hirya cyane. They see far. Bareba hirya They cyane. see far. Amaso yabo yarafungutse. Their eyes have been opened. Imana yafunguye amaso yabo. God has opened their eyes. Ni abantu bafite guhishurirwa. They have revelation. Niyo mpamvu badacika intege. That's why they don't get second. Niyo mpamvu baganya gake. That they don't always quarrel. Bashobora kuganya ariko baganya They gake. can quarrel, but it's not on a high level Kuko bafite imbaraga. because they have power. Elisa ubwo yabonaga ingabo z'Abasiriya ntabwo yigeze agira ubwoba. Elisha, when he saw soldiers from Syria, Ntabwo yagize ubwoba. he didn't become scared Kuko yari muri kwizera kubesha. because he have a living faith. Kuko yari afite guhishurirwa. He had revelation. Umugaragu we Gehazi we ntabwo yari afite guhishurirwa. His servant Jehovah has not got the revelation. Ntabwo yari afite ukwizera. He has not got that living faith. Ariko Elisa yaramusengeye kugira ngo ahishurirwe arebe hirya. But Elisha prayed for him so that he may get revelation to see far. Amaze kubona ingabo z'Imana ntabwo yongeye kugira And ubwoba. after recognizing the soldiers from God, protection from God, Ni abantu rero bagira guhishurirwa. those people have revelation. Dawudi niko yari ameze. King David had revelation. Yari afite andi maso areba He hirya. has another eyes which see far. Niyo mpamvu yishe Goliyati. That's why he killed Goliath. Goliyati abandi baramurebaga bagatinya. Other people was scared of Goliath. Ariko Dawudi umugabo wagenderaga mu kwizera kubeshaho we ntiyigeze abona Goliyati. But- Yarebaga Imana. But David, a man who has living faith, he didn't see Goliath, he saw God. Icya gatanu, The five main thing, aba bantu bagendana gutekereza kwagutse. those people has an expanded mind. Baratekereza They byagutse. think big. Zaburi 119:32. Psalm 19 verse 32. 119:32. Psalm 19 verse 32. Haravuga ngo It says, nzagenda nihuta mu byo wategetse, nzagenda nihuta mu byo wategetse numara kwagura umutima wanjye. Amen. It says, I will learn the way of your commandments when you give me a heart that is willing. Ni ukuvuga ngo numara kwagura umutima wanjye, So it says, if you have expanded my heart, niwagura imitekerereze yanjye, if you have extended my mind, ntabwo bizangora kugukorera. it will not be very hard
for me to serve. ntabwo bizangora kwihuta, It will not become difficult for me to run away. bizoroha kwihuta, It will be easy to run away kuko umutima wanjye wagutse, because my heart will be expanded, kuko namaze kwaguka mu mitekerereze. because my mind will be expanded. Mpamvu kenshi tudakorera Imana neza, Most of the time why we don't serve God as required, usanga tutagutse mu it's mitekerereze, because our mindset are not expanded. usanga dufunganye mu mitekerereze. Most of the time it's because our mind are closed. Ibibazo bidindiza iterambere no muri sosiyete The problems that that brings under ni development, imyumvire iri hasi, it's because of weak mindset, imitekerereze ikennye, poor mindset, imitekerereze itagutse. an expanded mindset. Abantu b'Imana rero So the women and the men of God bafite kwizera kubeshaho, who have living faith, ni abantu bafite gutekereza kwagutse, they are people who have an expanded mind. ni abantu Imana yaguye mu mitima yabo, It are the men whom God expanded their ni hearts, abantu Imana yaguye mu mitekerereze whom yabo, God expanded their mindset, kandi kuko bagutse mu mutima, and because their hearts are expanded, kuko bagutse mu bugingo, and because their soul are expanded, nanyuma mu mibiri baraguka, and even their body become expanded. baraguka, They receive expansion. bareba kure, They see far. bareba kure, They see far kuko bafite guhishura. because they have revelation. Rero ndabifuriza kugendera muri uku kwizera kubeshaho. So I wish you to walk through the living faith. Tuvuze ibintu bitanu by'ingenzi We have said 5 main things biranga ufite ukwizera kubeshaho. that shows someone who has the living faith. Icya mbere twabonye ko ni wa wundi ugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, The first one, someone who has the living faith walk through the word of God. kandi twabonye ko ni wa wundi ufite guhishurirwa, And we have seen that is someone who has the revelation. twabonye ko ari wa wundi ufitanye ubusabane Also we n'Imana, have seen that is someone who has fellowship with God. twabonye ko ari wa wundi wamenye Imana, Also you have seen that is someone who has known God. kandi twabonye ko ari wa wundi utekereza And byagutse. also we have saw that is someone Imana who think big. kugira uwo nguwo, May God make you that person. Imana kugira uwo nguwo, May God make you that person. Imana kugira uwo nguwo, May God make you that person. ube uwo nguwo. May you be that person. Nanjye ndashaka kuba uwo Me too, I nguwo, want to be that person. uwo nguwo Be that person wagutse, who is expanded, tareba hafi. who see far. Imana ikeneye bene abo bagabo, God wants those men. bene abo bagore, God wants those bene women. abo bakobwa, God wants those bene ladies. abo basore God wants those boys bakongejwe n'umuriro w'Imana. who have been touched by the fire of God. Abo ngabo Imana izabakoresha, Those people, God will use them. kandi abo ni imiriro yaka, Those are fires. ni imiriro igurumana. Those are fires. Imana ibahumugisha. May God bless you. Mana umugisha abana bawe, God bless your children. bagirire neza Be good to them kubw'ijambo ryawe, for your word, God. hindura ubuzima bwabo, Change their lives. bahindura intwari mu kwizera, Make them heroes of faith. mu izina rya In Yesu, the name of Jesus. amen. Amen.